snap. Did you say Papi Rico? Yeah, I don't know how to feel, but why am I not surprised? You got me feeling like I be all up in the sky. I've been dreaming about you, I woke up with a smile. And concealing it is something I can't try, baby. Ditakarande chimubona, magara nindi na mabona. Bamarangana saginone, ikanana manona. Chavachari ene woke, nendikarende si chamubona. Todo muisaka rimbofu. December aiko toda when you broke. Nanga anachere de hakoli, ende hankoreri ngashikoli. Nabangana bawe hansoli, Queen B you mahani samutoli. Nachiposa feeling asa kechi, nendifuna ene tanzi kechi. Akachimwe standard risa mechi, now riba rinandoni ngati jet ski. Don't know how to feel, but why am I not surprised? You got me feeling like I be all up in the sky. I've been dreaming about you, I woke up with a smile. And concealing it is something I can't try, baby. Ditakarande chimubona, magara nindi na mabona. Bamarangana saginone, ikanana manona. Guess what? Venda FM, your only trap youth station. Purposely made for the empowerment on us when Walletee are pamara ku IP. Rubandero Kasho, Rolla Venda FM, this kwasa tree, Rubandero Kasho, Rolla Venda FM, na msini beka mshone right pangamanda inebori. Ni beka mshone bori ndiabu di sangamanda the interview Kala Venda FM, chone chisima cha Kasho isakio shimanda panzo waso mesi yote, shifinga chote tere na musir na ya Mizo Phyll, ndishiko zului, ndabata ina zanga dingal na bori labu dinga manda mani dingal ndo tsiburanga manda mani liko tsibura butungu linofi not surprised vaka and Mizo Phyll and a P.postman kambori Mizo Phyll eli dinga eli tonkumbozene Mizo Phyll wakare na kare yone goat greatest of all the time and P.postman and it's goat greatest of all the time ni majaka ndira za muzika kando ushumuno ni ya muzika wa Venda ngamanda muzika wapo disanga manda unaenda ufuna ngamanda unena wale mtachitisi ba ufuna ngamanda ndekorwa Mizo Phyll raya ne panobande kambori dorum phone dorum kurum kwama Mizo Phyll saizwi roka tanguranga COVID-19 ringaskono tangana Mizo Phyll na ngaskono dapono nzakaso pezi haya dwarna yenga rutingo kwaro kana tendereki riskomba na Mizo Phyll skorina nyambeza onanina buri ido kwa mangamande do search and inspiration kabone yabaito rubakono bonazori kando uchumeza muzika katina shangoto ngaredzai zuwe shibana ndira de one kando uchumeza muzika rima guy rina saba Venda ne koribone basongo tuchera kure doro made ngora rubya pezi ono zimwe ritobarna Mizo Phyll ndembo ridingai liko resa ngamada not surprised vakene Mizo Phyll na P.postman likumbuza Mizo man wakare na kare anabori ndi lilizaka ndira la serious ngamada nene barindi P.postman diambore no yanga nene because kufunga retamsi Mizo Phyll nene P.postman bafono visa album ingarengisa ngamanda ngo recommendation ndiabore the combination of the ngamanda ndikambore kamse namsu Sophie and album ikauto va EP zwayo mani Mizo Phyll kauto va EP fezi ai saushana watch karto kwata ngora bya fezi ono zimwe ritobara na Mizo Phyll nikoro kumaso kutochera kutikira Mupeka baya parangana ucheze changa makole ya parangana ngangala rali rarangana ndamufambilu yanga angaba wangana. I love the baddest girls, it's madness. Thank God I'm on this planet. Cause you on this planet, find attraction. Good but you too fine to understand it. Ichkadiwa Venda FM, your only true African news station, purposely made for youth empowerment. Girl, how to feel, but why am I not surprised? Kezo the professor bwana Mizo Phyll anakono Kala Venda FM, your only true youth station, purposely made for youth empowerment. Na Mizo Phyll rikota na Mizo Phyll Kala Venda FM. Inda bari militezi bala Venda FM na batichirisi. Aiwa nenda karaga manda man Mizo. Ndio ni mtu ngani kana lockdown zenezi.
I know ri tovha muḓini hafhanoni ri khou ḓi ita ni mishumo yani ya a khou bviwa ri a bva a thi ri tea u ya ra renga migayo yeyi yo fhela zwe zwiḽiwa arali zwo fhela ya ri a bva a ri ḓi arali u sina zwa important zwine ra nga vha ri khou fhela ya ndi zwone zwo Mizo Phyll kuri nga maanḓa uri ini sa muzika ane a vha uri kha spotlight ni khou tevhedzela magaoni o teaho ne uri maphosa vho ri eletshedza uri ya ite Mizo Phyll ndi kale sa vhavenḓa ri tshi tevhedzela ra ri tshi tamba zwanḓa ri sathu ḽa namusi ri tshi fhedza o ḽa ra tshi tamba zwanḓa vhavenḓa ndi kale ri vhathu vha vhudele hezwo ri tambe zwanḓa kha riṋe ri khou tou mangala na zwino avha vhaṅwe miṅwavho vha vha khou ita mini zwone zwone Mizo Phyll hone ri khou tshena tshifhinga ri ṱamba ra dzhena kha nyambedzano yashu Mizo Phyll hone ri nga nyago ḓivha uri ri tshi amba nga Mizo Phyll vha khou amba nga nyiwa gai ri khou amba nga muthuḓe zwavhuḓi vhuḓi I guess vhathu vhanzhi zwa zwino vha vho ḓivha vha generation ya zwino ndi a zwi ḓivha uri vha khou ḓivha nyimbo dzi no nga vho Malende na Domba ane ndo featurewa ngayo kha nga Fistosi so vha khou ḓivha nyimbo dzi no nga vho Masheleni ndi luimbo lwe nda lu shuma na T-Cole we also have a music video for that Valala I'm sure vha ḓivha nyimbo dzi no nga vho Venda vha ḓivha nyimbo dzi no nga vho Muthu Wangu zwone vha ḓivha nyimbo dzi no nga vho Khotsi Yashu vha nḓivhela u profita ngori kha vho Khotsi Yashu na afha London ndi khou profita zwine I'm sure zwi khou itea zwino ndi zwone we're not ready uri ri nga swika kha tshifhinga tshine malwadze a nga vha a tshi khou tou uri khakhisa muturayo ya ndi zwone ndi kumbula fhaḽani ndi to nga ri ari ndi kumbula zwavhuḓi ndi u bva kha album ino pfi Mapumbubwe mara prophecy nnzhi i hafhaḽani kha My African Dream My African Dream ndi yone hune huna Khotsi Yashu hangei kha Mapungubwe huna nyimbo idziḽa dzi no nga vho Vimba ya Mizo Phyll nga ri vhudza khamusi uri khamusi lwendo lwanu lwo bva khamusi ni kha u thoma u dzhena kha sia ḽa zwa muzika uri no ṱuṱuwedzwa nga mini uri ni ime ndi wana ni kha sia ḽa zwa muzika nga muhulwane washu vho Colbert Mukwevho ndi tshi pfha mulaedza wavho une vha khou isa kha lushaka zwi important nga maanḓa uri dzi radio dzashu dzi ri lidzele nyimbo dzine dzi na mulaedza u fhira u lidza dzi nyimbo dzine dzi khou xedza lushaka arali ra nga sedza vhaswa zwa zwino vhaswa vha khou xela nga nṱhani ha zwine vha khou lidzeliwa nyimbo dza nnzhi dzine ra vha ri nnzhi vhunzhi ha dzi nyimbo dzedzi dzo dumaho a dzi na mulaedza dzi radio station dzi khou litsha u lidza nyimbo dzi re na mulaedza so nṋe nda ndi tshi nga advisa vhathu uri a vha ṱuṱuwedze the young and upcoming leaders of tomorrow, musicians of tomorrow nga muzika ngori muzika u shape people muzika ndi wone une u dovha wa shape na kereke muzika u shape na mahalwani muzika ndi wone tshithu tshine tshi driver na vhathu musi vha dzi nḓilani ndi muzika u influence tshiṅwe na tshiṅwe so arali wavha u tshi khou influencewa nga muzika wa negative wa fhedzisela u tshi khou ita zwithu zwa negative arali wa influencewa nga zwithu zwa positive zwithu zwi no nga zwa vhakwevho zwine zwi na mulaedza zwithu zwi na sialala wa fhedzisela u tshi khou vhona nḓila ya ndi zwone hone sa zwine ri khou sedza Mizo Phyll kha sia ḽa muzika vhathu vha vhidza muzika na uri una trend ine ya uri u duma zwezwo hone after about 2 years na wana muzika u tshi takadza nga raro ngo zwibona ndi zwithu zwine zwi vhidzwa pfi bubble gum ende nga maanḓa zwi na tshelede hezwo zwithu nga maanḓa vha khou zwi vhona vha ḓo wana uri na riṋe sa vhaimbi ri a kombetshedzea u nyaga u ḽa ra fhedzisela ri tshi vho ita zwezwo zwine a zwi na mulaedza ngori ri vha ri khou nyaga u lila radio ya khamusi Mizo Phyll nga ri vhudza uri khamusi lwendo lwanu musi muthu ana ḓi wana ni kha spotlight lwo leluwa kana zwo kwanda nga maanḓa uri ni ḓi wane ni kha spotlight no bvela ni tshi khou kona u ḓivha nga muṅwe na muṅwe Venḓa ḽoṱhe nṋe thi tu ḓivhiwa a thi tu bvelela mavhana ndi a ṱangana na vhathu vha vha tshi khou ri Remzi nda ri vhanna vhashu so ndi khou pfha uri ha ri tshena na tshifhinga nyana tshine ri nga ḓi phusha
ra kona u to ḓivhea zwa vhukuma zwa zwino hune ri hone ndi zwone ri khou ḓivhea Venda mara kha vhaṅwe vhavenḓa vhane maybe vha dzula Joburg, vhavenḓa vhane vha dzula maybe Cape Town, vhavenḓa vhane vha vha America, vhavenḓa vhane vha vha China. We need to work hard ri ḓi wane ri khou bva dzi TV ni uri ri kone u vhonala. So ndi nga ngo to leluwa a ri ṱoḓi muthu ane a nga ri u khou ri ene u ḓo bvelela nga lo thoma kana nga lo vhuvhili. U nga ḓi bvelela nga lo thoma, u nga ḓi bvelela nga lo vhuvhili. I think especially tshi khou bvelela nga album ya vhungana kana I think that's not got to end this album. Zoe. Yeah, so yeah, lwendo lunone a lu ngo to leluwa mara a lu ngo to konḓavho ngori mudzimu thi vhana rine. Ndi zwone hezwo. Yeah man. Yeah, kesa Mizo Phyll una zwithu zwine bori ni kani nga maanḓa ni kha ndo tshuza muzika zwine amba hanefhaḽa honeha up to so far ni khou vhona ungari khamusi ndo wo tshumela muzika wa Venda ifhaḽani hune khamusi hune khamusi ri nga ri ro bvelela honeha arali songo ralo ni vhona ungari khamusi ri khou kundiswa nga mini uri ri ḓi wane ri kha level ine dziṅwe dzi khayo kha sia ḽa zwa muzika? No, muṅwe na muṅwe khou zwi vhona zwine zwa khou itea na kha dzi performa kha dzi DSTV awards zwino muṅwe na muṅwe is aware uri vhavenḓa actually uri Limpopo khethe tshifhinga tshashu ndi kale ri khou valeliwa ndi kale vha sa nyaga u lidza dzinyimbo dzashu kha dzi radio station dziṅwe vha sa nyaga u ri lidza kha dzi TV station dziṅwe vha sa nyaga no ri vhidza kha dzi event ngani nge mara ni wane dzi event dza fano hayani dzi vhidzane vha vhathu ni ngo zwi vhona. So yeah, so lwendo ndi yone ro thoma ṅwana wa mukala ri tsini ri khou bva kule mara hone ya Mizo Phyll ndi ri vhudza fana uri ndi nga mini ro dzhia tshifhinga nga maanḓa uri ḓi wane ri kha i level Mizo Phyll? Uri ndi nga mini zwo dzhia tshifhinga? Ya khamusi tshiṅwe tshifhinga ndo vhona khamusi kha social ndi na phindulo yazwo. Ndi nga tori ya u bva vha tshi zwi amba zwavhuḓi vha ri fhethu vhupo na tshifhinga zwi ḓivhiwa ngavho. Ndi zwone. Muthu u nga plan wa plan kereke dzinoni vha u vhudza uri kha uri I receive zwino 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 matsipoi hai mudzimu washu ane ra rabela ene ndi mudzimu wa Yobo, ndi mudzimu ane o testa Yobo for 40 years. You know, ndi mudzimu ane ri mudzimu uri is a patient God. You know, tshifhinga tshawe a tshi fani na tshifhinga tsha vhathu vha shango. So uri ndi ngani ro swika hafha hune ro swika hone zwino zwo vha tshi ḓivhiwa nga mudzimu. Vhaṅwe vhano ri maybe vha khou ri protector from maybe zwiṅwe zwithu zwe ra vha ri tshi nga ḓi wana ro bvelela ra fhedzisela ro ḓi dzhenisa kha henezwi zwine vhaṅwe vhaimbi vha khou lovha ngazwo. Ndi zwone. Zwa zwino we are more matured, we are aware, and ahuna muthu ane a ḓo ri dzhiela muzika washu, ahuna muthu ane a ḓo ri dzhiela tshelede yashu ya dzi performances. Tshiṅwe na tshiṅwe tshine ra ḓo vha ri khou tshi ita ri ḓo vha ri khou tshi ouna sa vhavenḓa. Yeah, hone Mizo Phyll ani vhona ungari ṱhamusi unit na yone yo ri ina phanḓa Mizo Phyll sa artist dza Venda ani vhona ungari ṱhamusi u sa fara na ha vhaimbi zwi a contributor kha uri ri ḓi wane ri si khou bvela ngo ṱavhanya? U sa fara na ha vhaimbi ndi zwone zwithu zwine ndi vhona unga zwi khou ri salelisa murahu nga maanḓa ngauri dziṅwe tshaka uri dzi bvelele dzo farana vha nga tsheka Durban. Ndi dzula ndi khou zwi amba kha interview dzoṱhe uri Durban i number one ngori havhaḽa vha fhethu vho farana ya khusha vha na support ino khou baya zwino ngeno hayani vha ḓo wana uri fene dzanga dzi vha dzi khou lwa na fene dza mugede, fene dza mugede dzi khou lwa na fene dza mugede zwone zwi vha zwi khou bora mara nne ndi vha ndi khou ranga phanḓa ndi khou waiva flag ya miṅwendo uri vhafowethu a ri shumele Venda man a ri unite u ṱoḓe vhafowethu thivo a vha nyaga u rangiwa phanḓa ndi uri feeling the king, you know. Ezwo zwone Mizo Phyll. Yeah man. Yeah, ayo ndi ale mali Mizo Phyll. Hone yazo zwino ngo dizwana ro tangula nga COVID-19. Khamsini ngari ri vhudza uri muzika wa Venda u kha danger hani musi ro tangula nga COVID-19 ngori ana dzi gigs ḽo hostiwa zwi nga impact hani negatively kha muzika wa Venda khathihi na dzi artist? And then agriculture is a intervene if arali we are seeing this thing nga nḓila ine zwa khou tea ngayo. We need to be funded now, maybe u thoma u ita dzi shows online vha limbe a platform and maybe we can host a show
channel owner yone maybe MTV, maybe the YouTube, the Facebook, the whatever platform ine ri nga ḓi wana ri khou performela vhathu vhane vha khou vhona mara ri tshi khou badeliwa. Dziṅwe dzi DJ dza Joburg dzi khou ḽa, you know, right now vha khou hosta dzi online party vha sponsoriwa nga dzi brand. So rine nga ngeno Venda zwithu a ri zwi wani ma zwithu zwi huma khulukwane. Ndi zwone So hey, impact yone ndi khulu. So nṋe ndi nga to advise vhaimbi uri arali vha na studio hayani avhe vha khou recorda vha dzi nyimbo vha fhedzisene dza if possible ava rengese muzika. That's the only way. Hezwiḽa zwo bvisa free music ri dina ri ḓo balelwa u rengela na vhana vhurotho hafhaya. Ndi zwone ya khamusi Mizo Phyll mafhungo ane nda nga to vhusa khamusi ndi uri ni nga ri vhudza zwithu zwine khamusi ni nga tama u thetshelesa nge nda vha tshi nga zwi thetshelesa zwine khamusi ni ngo zwi vhudzisa zwine nda nga to vhudza vhathetshelesiwo zwine khamusi zwine kana u tamba vha tshi zwi ḓivha nga ha ini kana zwiṅwe na zwiṅwe zwine khamusi na nyago u share na lushaka khamusi tshiṅwe na tshiṅwe Mizo Phyll. Zwine nda nga to share na vha zwi ḓivha uri muri hoyunoni u legal zwa zwino ndi mulayo une wo phasisiwa uri marijuana is legal. So vhathu ava vhe na research ine vha ita vha zwi ḓivha uri houḽa muri ndi mushonga uri une kha zwifhinga zwo raliho une hu khou ḓa malwadze manzhi nawo ndi muṅwe wa muri une ri a tea u ḓivha ra ita dzi research instead of uri hezwi zwo ṱuwa ri khou ṱoḓa mahalwa ri khou kwasha dzi tavern uri mahalwani a u vule mahalwani mini. Nṋe ndi nga ri vhathu a ri ḓivhe zwine ra vha zwone, mene a ri ḓivhe zwine ra bva hone, a ri ḓivhe u vha muAfrika uri muAfrika ndi mini. Ndi zwone. Then ri ḓo kona u survivor hetshi tshifhinga tshine ro livha natsho. Mizo Phyll, sa zwinzhi ḓo la Venda FM it's all about youth empowerment. So ni nga sia na mulaedza ufhio kha vhaswa vha ḽa Afrika Tshipembe? Vhaswa a ri zwi ḓivhe uri tshiṅwe na tshiṅwe tshi zwanḓani zwashu. A huna tshithu tshino vhavha u fana na vhathu vhane vha vha tshi khou tou bva nnḓa vha ḓa vha bvelela fhano South Africa rine ra vha ri khou complaina ri na ID, you know, habe u vha na ID in South Africa ni vha ni na opportunity yori ni nga fandiwa, ni nga ita mini mara rina ri zwi ḓivhi hezwo sa vhaswa vha South Africa ri sikufula, you know. So nga ndi tshi khou ri sa vhaswa ngori zwino ndi 2020 a ri zwi dzhie ro fhiwa tshiṅwe opportunity tsho dovha ra takuwa ri register dzi khamphani ri ḓivhudze uri a ri ngo tea u tori tshikolokolo ri tea u tou tholiwa a ri ḓigudise na u thola riṋe vhaṋe ḓigudise uri na riṋe ri nga thoma dzi khamphani dzashu ra fhedzisela ri self empowered. Ngauri Mizo Phyll a ri khou sedza kha Afrika Tshipembe na musi tou pfhi muvhuso u khou zama nga nḓila ḓe a u nga dovhi a vuwa na mishumo ya inafu arali vha so zwo tou sedza vhane vha ḓi tea mishumo ngo zwo oṱhe vha nga si ri thusa roṱhe vha ri kona. Ndi zwone. Mizo Phyll khamusi ni nga ri nia khamusi zwidodombedzwa zwa bubula muyani kha mbori dzi contact details dzaṋu uri khamusi vhathetshelesi vha nga ni wana gai kha dzi Facebook, dzi Twitter, dzi Instagram ngo to ralo thera. Yes sir. Kha Facebook ndi hone hafhaḽa vha ṱhogomele unane vha vha fake vhane vha khou amba zwisiyo vhukuma ndi page ine for now I think ri kha 67,000 likes una vhathu vha 67 vhane vha 1000 vhane vha follower page yanga. So nga ndi tshi nga advise vhathu uri ava like page ava share whatever zwine nda vha ndi khou share hanefhaḽa kha Facebook yanga vha ḓo wana na dzi nyimbo ntswa dzine nda khou drop hanefhaḽa vha make sure uri vha khou tevhela link vha renge dzi nyimbo, you know. Kha Instagram ndi hone hafhaḽa ndi pfi @MizoPhyll. Kha Twitter ndi hone hafhaḽa ndi pfi @MizoPhyll_. And then for ava vhane vha khou nyaga uri buka vha ḓo foinela kha 072 041 6041 ndi khou dovholola 072 041 6041. Mari Mizo Phyll khamusi sa ri ṱuwa huna iṅwe track khe yo bva zwino na musi nda vha kovhe tsha ḓo uri thimini mara nda khou thetshelesa ino vhege ndi track yavhuḓi nga maanḓa khamusi nga ri vhudza ngayo sa ri ṱuwa Mizo Phyll. Iḽa track ipfi Not Surprised ndi track ine ndi ya DJ Papirico i hone hanefhaḽa na kha page yanga ndo share dzi link zwino
Ela track ine abo kare ndo gumushuma na pace but record to make sure uri ya awane na pace really yes studio one way beat no ko baka adroit beat actually na recording rate ra adroit so rimbo ya nndi lwa budi na combination yanga na pace ndi ya budi to a point ine na watu vanji vako thoma mbudza uri ufuna na pace rich to ita maybe na mixtape kana ine ina nyimbo kana dzinosvika 10 nyana roto mariambe na lushaka nanga thetshelesa holo luimbo zviporia runi humbudza onola Mizo Phyll wakale onola pesi ane na pelo ene ndizonezo Mizo Phyll kwa manda chipinga yanoruthethelesa lupi not surprised Papirico featuring Mizo Phyll and P.postman nikuri dio rimo ndo tuchesene no vege nyana nefa ngari ni muro wani takaki Mizo Phyll ni muro dingamanda Mizo Phyll no rikolibuwa mwana mkala rikolibuwa manda Mizo Phyll rikolibuwa pito wa kuhisto ngamanda mana kono udropa mishumo yani yote na kono repena nyambeza nyo Mizo Phyll no ndikolibuwa nditobaya ni hapa riko fixa lenga dindi langa na pamrao ngone na nendo liwana neko kana kipinga muti zikuzo zori sedzango rali utipinga chukonda kwashu boko nwana chipinga chamba nani wakamsi ba nini munazanya no kamsi ba batashite ngendo wa COVID-19 uri batifarenga ndirate ano aritambe zwanda ndikale riko samba zwanda ndizwani bana banikala aritola yani hayi Mizo Phyll yabona kubetere anani ndio lophala Yeah man, bamupane Mizo Phyll ndene Mizo Phyll all the way from Uniswa yeah ndimbona ndimwe freestyle nyana chiri Uniswa na zamba rondi ziswa Mizo Phyll kombo the legend ngamanda and Mizo Phyll all the way from Uniswa rachikuru ngamanda and Mizo Phyll robar nai karutingo kwaro and chikuru bwana kwaro ngamanda boro kwenye sana beka msimi at the interview Kala Venda FM your only traffic youth station purposely made for the department embeka msumoi yo dzagera ngamanda ibe mbeka msumoi buri yo ketea ngamanda mariko pito wa Kristo ngamanda Mizo Phyll okonoto ubeso zote fasi ari ukonyogwamba na bala Venda FM wasobote bala Venda FM ide kori no mumfa Mizo Phyll or nyamane zoba wabudinga manda wa manda unoburi uyari uplifter uyari beka mabudi wari to rumbore zori abeka la Africa chipembe rifana to di imisangare ne bana rasongo la kamubuso ngamanda pezi ai katori ridimi sangare ne bana bamkara nandi kori bakano Walletee ndisikori kuruba ngamanda mani ngaru fifimbeka mshimwe ngebona batejeresa ifimbeka mshimwe matirera bango bandi bararo bango ngararo ama iphindo pfando atakera ngamanda ubakaba ngachiribeka mshimwe ibambeka mshimwe batejeresa ni kori ngamanda bani batejeresi afune yaho wala Venda FM ndisikori ubakano Walletee na mvelezi Rolex the Vigros na TB the coolest guy in town ndisikori nara zaba tukarta response the same time same place ngafu bakari borati ndikori kabete kwero karushaka kabete bembera ri Mizo Phyll obaone Kala Venda FM kabete beke chape arabo yobapfuke na mega misumo hanepo kane pano ka YouTube shona chimwe anywhere anytime ngasinga shinaba kufuna chone batashiresa ndeka misumo ya the interview kabete kuda karushaka ori hey Mizo Phyll order my pena bori ndabu dingamanda ne bori musoma na moyi wati ori atacherese na mtuma ngo tongareza ngendori uri roima gairi ne saba Venda kambo chuza mzika ndisikori karta ne spice dawatere dwanabu there